Slao mi je poruke ovaj Vavić. Mislim da se Nikola Vavić zove, da. Dok sam bio u vozilu sa Lukasom. Slao mi je preteće poruke. Kako izgleda ta preteća poruka? Ja ću da je pominjem i dalje kažem da je njena ogrlica skinuta sa vrata neke osobe koja je možda ubijena. I dalje smatram da je to što peva ljubavne pesme, to ne znači da širi ljubav. I dalje smatram da je i ona Mordor, i ona član Mordora, zato što je takva žena. I uvijek ću to pričati i ne može niko u tome da me spreči, jer nisam ja sarađivao sa Spasojevićem i Lukovićem, nego on. I nisam ja bio deo tog zemunskog klana, nego je bila ona. I nisam ja davo izjave i učestvovao u planiranju ubistva premijera Srbije, nego on. Na koji način? Ne znam. To policija nek se bavi tim. I nije kod mene sede u vrhu sofre Nebojša Stefanović, nego kod nje kad je planirano i kad je prisluškivao predsjednika Srbije.